jo'izadoroni medali birinchi musobaqa doimiy prezidentlik Federatsiya Futboli Tojikiston Dilshod Jo'rayev so'ragan. Dalil musobaqa dastایی maktabi ورزشی رقمی 1 شهر خوجان با گرفتن مدال‌های نقره مشرف شد. این حال مدال‌های نقره با دستایی مکتبی ورزشی رقمی 1 شهر خوجان ستاییده می‌شود. مدال‌ها را دیرکتوری لیگای فوتبالی کودکان و رسانه‌های فدراسیای فوتبالی تاجیکستان اوایدو davlatbekov taqdim می‌کنند. Dilshod Jo'rayev va kapitani dastایی maktabi ورزشی رقمی 1 شهر خوجان می‌سپارند. G'olibi musobaqa barandayi medal‌ҳои тиллои чемпионати Tojikiston байни футболбозони Навраз дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе медалҳои тилло ба чемпиони Tojikiston байни футболбозони то 17 сола Увайдо Давлатбеков месупорад. чемпиони ба капитани дастаи Истиқлол аз ҷониби ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Дилшод Ҷӯраев тақдим карда шуд.
Zigaroni Dastai istiqloli Boyit Firuzi dar chempionati Tojikiston bayni futbol bozori pro haftasida muborak bo'lmagan va Boliviya Federatsiya Prezidenti nafostin marotiba Boyit Firuzi Federatsiya futboli Tojikiston chempionati mamlakat bayni futbol bozori Tomizda va haftasida barguzor karda shudki در این مسابقات زیاده از 10 رسته بهترین منطقه جمهوری تاجیکستان شرکت کردند. برای فوتبالبازان و دسته‌هایی که در این مسابقات برآمد کردند در موسم نوین بردباری‌ها و پیروزی‌های نوبتی را تمنا داریم. Yeah.